دروجين فيداوية دا ملت كرد لهر چارپارچين كردستان و لدورين جدا ارو رسمين تايبست اجبور روجا آلا كردي بيكانين هر دوی درباره دا لیکولرکی کرد جهوليري خواست جي تماشوانين اورينت نيوز را هن راستين وشارتي بدا نشاندان ين لدور آلا كردي و هر وها لدور دامزاندن دولتا كردي د 100 ساله در باسپويدا عبدالستار باغمري يه خلق هوليري کو چندين پرتوكي وهنا و تاكن ويسرا کو پرتوكا کوي لسر ديروكا آلين كردستاني هيا باغمري دبيجا د دسپيكا سالين چلياندا خوندوانکی هوليري يه بناوي رمزي نافع لبغداد دخوند جي بغداد چوية بيروتي و جي بيروتي جي چوية انقرة لانقرة تخواني كرن لغور گوتنين باغمري کو رمزي نافع ناس کرناوی به استخبارات یان جی بهوالگرین آلمانی را چبویا افسرکی پایا برز یان استخبارات آلمانی یه بناوی مولر رمزی نافع دیتیا اولوی داره لسر رکفتنا کو آلمانی دولتا کردی لکردستان عراق ده چه بکن والهمبر ویجی کرد پترول اخوا بدن آلمانیان یان جی بازرگانی پترول بهفدورا بکن لگوری گوتنین باغمری استخبارات آلمانی رمزی نافع جه انقره برن آلمانیا لباجارش تود کرده اولوی داره ده دسپیکا سالین چلیان دا پلانا دامزراندنا دولتا کردی لکردستان عراق دانینا دا کو اف دولت به پشتگیری آلمانیان چه ببه هر دوی پلانا باجار اشتود کردی آلمانی دا اف آلا کردی یا کنحال کردستان عراق بلند با هاتیه پسند کرن جبر کو اف آل لکومارا کردستان جی بلند بوبو روسیا بخوی ئەو کاتە دەسەڵاتی بەسەر ئێراندا هەبوو بەڵام ئەڵمانیا دەسەڵاتی بەسەر عێراقدا نەبوو لە بەرەوەی عێراق بە کوردستانیشەوە بەشێک بوو لە مستعمەرەی بەریتانیا هاوپەیمانی رووسیا بەڵێ کەواتە ئەڵمان ڕەنگە زووتر چەکەرەی کرد بێ بیری سەربەخۆی کوردستان لای ئەڵمانەکان لەوەی کە لەلای رووسیا هەبێ د ساڵە 1946 دا و بە پشتگیریە یەکێتیە سۆڤیەت کومارا کردستان دموکراتیک لباجر مهاباد یک کردستان ایرانی سروکاتیا پیشوا قاضی محمد هاتا دامزراندن اف آلا گل کردستان عراق بلند با لویدر بلند بو لی جداهی او بو کدنا و روجه دا وینه دوچیان و پرتوکا که و پینوسا که هبو پشتی تکشکاندنا کومارا مهاباد رمزی نافع یه هولیری لألمانیا پلان خوا بردوام کریا اف آلا کل کومارا مهاباد بلند بویا وی و آلمانیان اف آل بهفدورا پلانوی دانینا لی بتنه وینه هر دو چیا و پینوس و پرتوک اجرا کرنا لدوری هر 21 تیشکن دروجا ناوا آلا کردستان دجی باغمری دبیجا کو رمزی نافع بهفکاری آلمانیان خستیه 21 دنیشان وین هنه یک جی جبرکو 21 آداره روجا نوروزا کردیا یا دوم جی گمانا ویکی هیا کوشبر کو د حکمرانیا سلطنت عثمانی دا 20 کس حکمرانیا و سلطنت کرن کسی 21 کرد بو و دا کو دولتا کردی یا کو پشتگیری آلمانیان چه ببا ناکوکی نویب سلطنت عثمانی را نبن خواستن النشانه که بدن عثمانیان ین کو اوجی هفمانی آلمانیان بون گو اف دولتا کردی و ندجمنداری به بوان را باغمری دبیجا آلا کو هیزن سر بپکه که و د سالین ویداوی د بلند دکن و هنک جه تخمین دکن کو اولیا شورشا آگریه د چیای آرارات دا احسان نوری باشا بلند کریا دبیجا کو اوجی لگور راستین دیروکی ندرستا بدیتنا باغمری اوا کو آلا کردی یا کو احسان نوری باشا لسر چیای آرارات بلند کر همان او آلبو یا کو سال 1920 جبال کوملا تعالیفا و زین العابدین و هاتیه پسند کرن او جی کس کو سور و زربو لیدنا فاویدا روژک هبو او آلایه بو که احسان نوری پاشا دڵێ ڕەنجی سوور سپی سەوز لە ناوەکەی هەتاوێک هەبووە بەڵێ احسان نوری پاشا باز لەوە دەکا هەتاو هەبووە لگوری دیتنین باغمری کوژ اورینت نیوزێرا دانا نیشاندان دبکو رمزی نافع بهفکاری آلمانیان یکم کس بو کو پلانک نافدولتی جبوی دامزراندنا دولتک کردی دانی بو بریا کو یکتیا سوویت بیر لوی که بکا کو دولتک کردی لکردستان ایران دام مزرنا لیجبر کو د صلات سوویت لسر ایران هبو و هر وها دوربون آلمانیان جدورین کردی و بتایبتی جبر کو هر دو کردستان سوریه و عراق لجر د صلات فرانسی و بریتانیان دبون و افجی دجمن آلمانیان بون
پلانا سوڤیت زووتر چوو سەری و ji bo vê yekê Komara Kurdistan bi pêştgiriya Sovyet hate damezrandin û bi destkişandina wa jî hate rûxandin. کتێبێکی مۆلەرە یاداشتەکانی تۆمار کردو کە کاتی خۆی چۆن هاتوتە کوردستانی ئێران و طبعاً سەردانی مەهاباتیش کردووە مۆلەر دوای هاتۆتەوە عێراق و ئینجا چۆتەوە تورکیا باسی هەموو ئەو ڕووداوانەی کردووە کە لەگەڵ هەموو ئەو یادگاریانی تۆمار کردووە کە لەگەڵ ڕەمزی کاری لەسەر نەتەوەی کورد و پێشخستنی نەتەوەی کورد و هەوڵدان بۆ دروستکردنی قوارەیەکی کوردی لە کوردستانی عێراق چی کردو چی نەکردو هەموو تۆمار کراون ئەوانە li gor gotinên Baximrî Remzî Nafiع û Moller û jina Moller li bajarê Stuttgart yê Almanî bêtirî 1000 alên Kurdistanê çêkirina û bi qaçaxî anîne Hewlêrê. Lê piştira İngilîzan dest bi ser wan de girtiya û her çar kesên Almanî û Remzî Nafiع girtina. İngilîzan her çar kesên Almanî nefî kirina, lê Remzî Nafiع girtina û eşkence kirina û birine Bexdayê. Ji ber birînên eşkenceya Remzî Nafiع doktorekî cihû hatiya da ku wî na çareser bika. Lê piştî wî doktorê cihû nas kiriye ku ev Remzî Nafiع nêzîkî Almanîyana tola xwe lê vekiriye û derziyek lê daya û ew dîn kiriye. Lewma Remzî Nafiع di wê salê de di temenê 30 yan jî 31 salî de wefat kiriye. Heyama dehê salaya piraniya hêzên her çar parçeyên Kurdistanê ev alakol Kurdistana Iraqê bi awakî fermî bilind dibe biya Kurdistana mezin jî hejmar dikin. Lê di salên vê dawiyê de hêzên ser bi PKK ve vê alê bi teneya Kurdistana Iraqê dibînin. û ji ber dîtina wan ku hîn Kongreya Netewîya Kurdî nehatiye sazkirin heta ku ew jî alekê pêşniyar bikin û di wê kongrê de bêpesendkirin bêka kîja aliya her çar parçeyên Kurdistanê bi taybetî ji ber ku bi dîtina wan destkarî ketiye li ser alên Kurdistanê de di salên derbasbûyî de. Lê bi dîtina hêzên dinên yên her çar parçeyên Kurdistanê ji ber ku bi dehê hezaran şehîdên Kurdistana Iraqê û Îranê li jêr vê alê şehîd bûne dibe ku ev al bi beya Kurdistana mezin jî bi taybetî ku UN jî bi awakî fermî dan bi vê alê dide. Şêrwan Mella İbrahîm Orient News Hewlêr.